lakini niwe katambo dhibani kukuosia Vinya wa kuwekea tu tambo dhibinani wa kuwekea. Yes, ndolo mtua wa kwa Albana siwa matu ite kwa yote kwa tia pipeline Isaac mwana Abraham pamba kuweka sabali yote ndo mukoni yeto na ito manda na pe mada mungi pia twa mukoni twa mwete etio mukonia sote ambia na mada munsu twa mwete twa mwete etio mukonia ulawa wethi we na maobeto kanu na mwitwinya etambe kwambia nosu haya lakini na safari in case we wende swete nera yethru we kale stand by sote umonde tina zombinge na hicho tumwitukize twambia kwete na tena watu kwa rani wele ndo kwanze iyo yo ninezio ineza tu ile yo ninezio ineza kwanza tena mbozi musio muno waguma waguma bana nedukisi akuweni medukisia wa makweni twende na hiki namba yumedukisia ni ganatu kone Isaac mwana Abraham keleka sana ndo mwana Mati John yasema sina kalili Mama Mary hello what in data mwando neno ni kana tukuiwe mwa ongala nganga volume ya kanyo tukuiwe neza hello nengo kuewa aya nita wa masini na kalili bani mbaitu FM huyu natuandikia message ndine wa Vinya wa kuwekea kwa ndi hata Mary nena nganga mono mami tukuiwe pole ongela nganga kidogo ningana withi ni twa kuiwa kwa kiwata hello mako to kuiwa mpota indao nivyo ngoko yae tukika sana kazi ni wako 2022 mako sana kazi ni wako 2022 lakini kazi ni wabaza kazi ni wabaza ongela ngo wazi tukuiwe mwa hai Mary maitukira kwetela wapo akana tuikata mwa ngoko yae wetu ajaite nake mwasete no kazi ni usiwa basa ambaite au twaite omuyesi kana imutie nyondo ekai na mania after that kwa nitawaye wao nitawaye wa basa taba aiwa ango waku aiwa andi waku aiwa naku ya paso wakwa soso okere ya hizi ongelango kawaze tukuiwe yetu kukuja bala wiko bena mundu bakupi mwaumale tunene bana nondo yuwe we yitu ngangana nake shabiki la withukize mwa uyo weka ndongelango waze mwana aguma tukuiwe mwa ngoko yayi no tena ali kukoma ana kukoma na problem peda madina wathukuma mutikwa mundu kana ndikira kambo ni kusaidia kana nono mweza kwa kana ndima na yakabije kabicha mwakomwe na jamaa komwe oka paka o mwana akai mwana ke mako wakana yawa akona zitade no ngilanganga wasema oka kwa masibitali ne bindezuwa ina off wathi umona kutembelea ndi wakwa yakai okay wa yutembelea ndi wakwa ilovi ila nokie wenda ndake aina chao aina kolokolo mwingi yani kunyana kukuhanya nondo mwai muna atwana anaomba 2022 woma 2022
na jo kutoka Twitter. Ai kwa nini wekiara? Niko na hata sister wake. Yeah. Na ni na jo kutoka Twitter. Dime kala ko ako na simu. O kadime kala nako. Na mkoli. Uno ko ndete simu. Kita kuweka enda yuto nena nyenya na mwana tiku data ndio nena na ku na Kennedy. Ota Awi kara. Na nyenge kwa tanzania di. Ota kama na mama kwa ya Ui hona nanga neza lakini yune wathe ya pio ndo tuweka kendo. Ngoja ni na mayali. Ogela kwa sister wake amuyani. Okawe nani nyaka mere ungazi. Yana tia na mutome anakwa tanzia nani. Enda kwita uweke onekana tutilenge wanundo tuyukuiwa nesambe. Sam nundo ni yangu meamu. Sam zukazi ni wabasa mwaseta nake? Hey. Na ngokulia taindi. Taindi. 2022 January. Moto ano weni nwa manikie ni ando meni ma family. Pio na. Kone mesi. Na mamwe omwende. Na wenda mwekanie musyokianie nake kana wewe ndo mwekanie tundu usu umi akilini. No kuonda ze yuko kwanda wame. Ai na wewe unaza ni brother wa Gusam? Cousin. Ndo. Ibandikite bro Sam. No ndo. Gugo ndo mwingi na like utetia. Na mose iko omweta bro. Ni wonsi nene to asiada. Okay. Hindi tondo juno jogo ke ilio windi eka tikite ko ni asimo tete kono simoi lakini yuko ni si the no lawi bondika na da wine na unde ithi wa yewa no kwije kiabina no kwije kiabina pakwati ya bauti chedu kesi ameni kesi no ile. Hello Sam. Yes. Wati ndata? Nasa. Na kona tinda nesa? Nilio baba ndo nina inyaka meri numwisi? Inyaka meri, yes. Inyaka meri numwisi? Inyaka meri? Ando garoti lazimu izu samu. Inyaka meri ambia beba ndo omwabitu kaniye? Na oma ndena muungoni yake na enda ukwiti uwekio. Na wewe mtoto mausio ala umubangite. Lakini cha muno enda ukwiti uwekio. Mwasam kwa nena nake. Nyaga Mary. Hello. Watindara. Nasa. Ngoku yai. Hello. Ndona ngoku yai. Bana watumia message do reply ni jaji na malena. Watumia message na ne balabala. Ni naonga macho reply. Mary yu edandu neno ndongi ndo yakatumine kindu kinu ndui yu wanena utu itinda tukuita mwana yako ngoku yai ukwiwa ngoza naye na niwone ikitebia ni pole ndi ongelanga gawazani kana tukuiwe yunena na samu umwite wekeo ngoku yai bandu nokoseba wakomete sibitali eti ngwenda wambondeke akindu kimwe byakyongoma munogo Okay, ni sawa ndo kwa zongo ni azulu private ni tunana. Kwa zongo ni azulu private ni tunana. Ni sawa. Kana wangu ni ndina credit. Sam. Yes.
ngokuli ati pao muya au konia privately ngokulia wa kwekie weno amwekea kumangoni yako kweli ayenye ndino nake na jinda ngonia privately fulani konia private ndo amana bala wini ba izidimoje ikati nondo ya witu ba mitamboni ya mbaitu FM ni kuikitha kanando ningi ni maekania mitamboni aikeza gukunia privately wa kwikie no kwiwa utono mwekea yo ni okay ni na mwekea ndio ya mchina ye uro na ba ndio na nanga ya ni na mwekea na ndio na na mwekea nye ko udi la ndo na Sam ethani wa mweke yi wilonena nake ndi ona yo nene nake yo no nenie nake na nuizi no kuigwa nai ona kwa jana endelea na mwa nangu mukuni amazama uyo omonde kwa uwe ndwe nondo nake tol bisa ndi nondo nake okay na kila tu manda no joki une kana wo kuma kwaku nundu na wasiwasi mwingi kana no tona kwitha indi wa momeni tona kwitha wa thati nundu wa ila we wana so enda o mutamukie ngie ka kumwe ndwe nondo mwe ethe wapepa ndwe ndi wona ata naku ndatanda wa mbiti izine nakuwekea enda o ndito sukuma bala uwe okay mina mwekinye nake na ndiko mumanda tujanye kondo aivanga wewe vacant bado bado okay aya nake nyaka Mary niwa nondo tayo wewe mbona etani muneni oneyo nyaka Mary we na miaka ana hata we 26 okay gwinyaka Mary lisa wende ni waniwa kwa wete ndio kaindo kazio mutabiete iwe newe yanewa no mwendete Sam yes na kuno kwazi otake kana kwani na kono ni mwendete ndio ukita ni mjamu nongo nda tujanye batizi ndeli ya kukoza kulia ya ndizinto na pele ya okay kuja next forward lakini kuja nyewe na kusamu ninge itu yawe ni wote that way straight forward ndio ni straight forward hata mkone ko hivi hapa lakini kila nama nakuma bala mwiki lo mwende wendete olonge so you bala bika woke thia umwende kwenda kuona olongi neze dabe obot kita iyo kweka tondo no mama kana inyaka Mary no kwendete na ke inyaka Mary no mama kana Samu no mwendete so imwezi yoke ndi mozelelo bala mwatile na maundu maisonga nambe ana baina waziwazi itoku kwa liboti nzio metoke tendeyu okay roughly tari kona bizi ya ni vile bale akundo amotwa abaza isimbani amotwa abaza rakusapa yani bangu kwe bangu ayi tam niwo sa wende mwido na kuyo kiziona tumwende au zeo haya sawa thank you Tuzimeenda nitema tunozi. Ndo azimeenda nitema. Mwamwe tunozio mana serious. Nwisi. Ngede maneni yezo. Si. Na tano mukoniyo ingi. Inyaza mwenda akite ku confirm kwizila bakwizila riyo na kana niwo kana no tamukandeto sieba. No tamukandeto isu. Wendo wezi akaundu mwambi ibe yao. Wezi wezi akaundu mwambi ibe yao. Nyaka Mary nake na miaka 26. Lakini nyebala ni na wasiwasi nabo. Kamua miaka miongo ina that ndi mundu muimoso. Mundu muimatiwa. Mundu muimoso. Dale kwile ino ni kita events. Yibala nyene na wasiwasi nabo ni baba ukasi. Lakini nye no either you ningi mone mathi miwe na ndumo. Ndi nena. Bandase ni wapasa. You get away ula wa kwa soso ni wazata. No ndaze no wazai. Suni ndaka mewo imwe.
sinona kama mwini letu mamundu abindwa nsokolo kazi eno tipindwe yeno ondo ambe lakini no sawe iba nakwe titinena nondo era ndo mamusine mama athimeye me kaati sa na ndo ai mambe zotokenga nozu nondo you enigere bro Sam ko ithe twikuna twisi ni brother we mwene enda ndu ni wa manna kanati ai loko ni lasimu esu the atumegithio mo jambro ni kanati mane brother ati ka leo kuna ai bandu ba mwendwa mwene mbro mwendwa ndagwe mbro agwe ni mbro tigo lakini ni kasi kumbe ni mundu matwanite utumanene wa mbro so ni andu matwanite ko winde mbro sini muse wake ibro ni muzee wake na igila kiutete na umeta ita muno goethi ai ni wewe kai baza muno kutetiani kai mutolele ai hapana